The chimpos daw to langai tu nang kut kan intlai chan na thong ni kulen ni Dipa ni hlei nga Zinglei Thawngchimnak kan thok than changlai chen ki parol Leng ka se Chin Relief Committee in Mizoram CRCM ni Chin Ralkap Hliamtuar na Christmas an to piak na Kalimyo Vanlawng Bual ni Thum chung an Khar Ram chung a kho na Soktu na Telh in Myanmar Rammi zakhat Leng Malaysia ni Khirh ding chu Nuhrin Covo buni an Rammi a Tuluk le India Ralkap na Karah Velhnak a Chuak timi le thawngpang dangdang na Ralkap. Thong Ralkap. Chin Relief Committee in Mizoram CRCM ni Chin Ralkap Hliamtuar na Christmas an to piak na Mizoram Kholapi Aizol a Chin Ralkap Hliamtuar na azau khentu Chin Relief Committee in Mizoram CRCM ni December ni hleili a Chin Ralkap Hliamtuar na chu Aizol Kholeng Mosla picnic spot si mui a Christmas an to piak na Tutan kan Chin Ralkap Hliamtuar le dam lo na Christmas to piak nak ding a her mi pau hi Vanlawng ni an kan to ril piak Vanlawng kan pali chungzong a kanilom tuk Tuan pi khan hi to kan du tia Vanlawng kan rakchim na I thil cha tuk asi raktua u adi mi velte kan mani kan liam lai an rakti Vanlawng kan pali bom nak thong in hi kan to khomi asi tia CRCM President Thawngchimnak ni the chimpos a achim Tutan CRCM to mi Christmas a Chin Ralkap dam long silo in CDM tampi ni an telpin hapina Chin State Chief Minister Hun salai lian lue zong ni atelpin ha I Hliamtuar mi Chin Ralkap na thazang pek nak pia zong achim tia thai ase Kalimyo Vanlawng Bual chu ni Thum chung an Khar lai Sakairam chan Kalimyo Vanlawng Bual chu an rem liu asi cha a aralai mi December na lhei ruk in na lhei kwa tiang Vanlawng azuang khawlai lau tia thai ase So mingani in December na lhei ruk ni chu ni cheu chung long hun asalai chun Christmas le kumthar karlak Vanlawng le ma ti lai lo January thatiang mi an khadi chang tia thai ase ram chung thong Ralkap lai Kambalu le chun hla peng a SAC Ralkap ni tual chung mi somret le pakhat an tha chang na Sakairam chan Kambalu peng SAC Ralkap ni tual chung mi na chu an shem na pina mai in an khang na I shem ngan zong in an ka na cha a tual chung mi somret le pakhat an nun nak aliam chang tia chun hla Kambalu chol chang tu phu ni zan December ni hleili a chathan an chua SAC ni no ngai nak an lak nu in thong ni kulen ni November thatiang a SAC Ralkap ni tual chung mi an tha mi na asi tu chung a Kambalu peng menung somruk le pani an si hlei kwa hi chun hla peng mi an si tia thai ase Kambalu peng in minung pali hi raram a an thi kulakhat hi SAC Ralkap ni an tha na mai in an khang mi na hi pali an si palik sakhan a achi mi hi paruk an si Shamang kwan in achi mi hi pathum an si mai thal ka tha atong mi hi pani an si Anong in mai in khang atong mi hi pathum an si pina hleriat hi an thi ninghal asalo lungchin lai in hoi atluk lo mi pakhat le nu brok zong anital tia an langter Chun la peng a anong in SAC Ralkap ni minung pasari an khang na I mai thal in pali an ka tha na mai in khang atong mi pathum Opia in tuk tha atong mi pani yu so chi kut in tha atong mi pani le lungtur in athi mi pakhat an si tia chun hla Kambalu chol chang tu pu ni chathan an chwa Manjaleram chan maha ong mi peng a sang boipa ka tha atong Manjaleram chan maha ong mi peng a December na hleili zan lei a sang boipa pakhat ka tha atong tia thai ase Maha ong mi peng yachna bumi sang a ummi sang boy singwin chu shem-tlai minung pani ni an ka tha tia thai ase singwin chu a in mai dor pakhat a achut liu a cycle in arami shem-tlai minung
pahnih ni mai thal in alu a an ka I si in a an kalpi lewa athi tia SAC leini chathan an chua tu sangkhwa boy pa ka tha nak a Special Task Force STF MDY ni chun SAC Ralkap ni an ka tha mi asi tia chathan an chua JU peng mau si kwa chu SAC Ralkap ni an khang cha in zale somsri shong achiam Sakairam chan JU peng mau si kwa chu SAC Ralkap ni December na lekhat len lai ni a an khang cha a in zale somsri tlok achiam tia tol chongmin ha sin in thai ase SAC Ralkap ni mau si kwa an khang cha a khwami thongkhat shong ra shial in anzam I kumkul la kumnga tlok semi pa pakhat zong anunnak aliam tia tol chongmin ha ni an chim inzale somsri shong achiam pina na pali zong mai ni akang na hoi tlok lomi pakhat zong SAC Ralkap ni mai thal in an ka I mai in an khang tia tol chongmi pakhat ni achim Hausi khwa khang to SAC Ralkap pul chu yeu kwarila phuni kan rakka na cha a SAC Ralkap panga an thi tia December na lai ni a JU kwarila phu ni chathan an rak chwa tu kong hai petlai in Sakairam chan chimphun na no ngai tu e hlain chu RFA ni phone in petlai nak atwa kauna in achau hlang lau tia thai se SAC ni no ngai na an lak no in Sakairam chan chung a SAC Ralkap ni in thongkule thongsri zali somkwa prok an khang chang tia data for Myanmar ni chathan an chwa Ramchung a kho na Soktu na Telh in Myanmar Rammi zakhat Leng Malaysia ni Khirh ding chu Nuhrin Covo bu ni an al Malaysia ram immigration zong a shen mi Myanmar Rammi zale hlai li chu Myanmar ram a Khirh chan ding in Malaysia ram bechai zong ni bia an khia mi chu UN Nuhrin Covo bu ni an LE an ramchung a Khirh chan lo ding in Amnesty International Malaysia le Silam SS buzong ni anol na cha a bechai zong ni December ni lai thum a Khirh chan loading India and khia chan tia thai ase SAC ni donge na an lak no in Myanmar Rammi thongkhat somriat prok chu Myanmar ram a Khirh chan an tong I zale hlei li chu covid zot na an ngei rong a an Khirh chan na lo tia thai ase bechai zong ni Myanmar Rammi zale hlei li chu kwatri loading India an cha kauna in Zaitik ada kwat an silai lo kong chu fiang te in an lang tar lo tia thai ase Lei atong mi Myanmar Rammi na chu UNHCR ni thlatlai nak to ding le vebiak chan ding in Malaysia chawza nol an hal kauna in Malaysia chawza ni achaw hlang lo tia thai ase Malaysia chawza ni Malaysia ram a idor chungnak Soktu Myanmar Rammi na chu alhan kal ning in azau khen du na lo I Phongling lau in alut mi rian 22 dirhmun in azau na tia Reuters ni an langter Alwencha October thlaliu zong a Myanmar Rammi zale somnga chu Malaysia chawza ni Myanmar ram a an rakhir na I tu chung a CDM SAC Ralkap pakhat le anupi zong Yangkong Vanlawng Bual a tlai an raktong Yangkong molemyai a tlanglong bompu no aton cha a khwalklon an idin Yangkong molemyai tlanglong lam Dingsai le jongwan Karah a Silpar tlanglong pakhat chu bompu no aton cha a tlanglong in khwalklon an khamchung tia tol chungmi na le Myanmar ram tlanglong zong sin in thai ase tlanglong chu December na lai thum zan Shrimlam pasri le cheu shong a bompu no atong I minung a hliam mi chu an umlo tlanglong le lam chu an rok di tia tol chungmi na ni an chim Bompu rong a arok mi tlanglong lam chu kan rem khawri lo I aren kho chung in lim kho kan izom lai tia Myanmar tlanglong zong ni December na lai li a chathan an chua Jangkong molemyai tlanglong lam khwalklon anga ri lo cha a lemma acho tu na chu tangka an ken Khirh chan tia khwalkang min ha sin in thai ase Aloncha July thlaliu zong a Yangkong molemyai lam a tlanglong chu bompu no arak tong I SAC ni no ngai na an lak no in tlanglong chu atu le tu bompu no an tong tia thai ase SAC Ralkap le piu so thi khwa long a
mi hang azur tu na chu phongtuk in dan tat nak pek antong sakai ram chan shebu peng a SAC Ralkap le piu so chilong an umnak ko khwal long a mi hang azur tu na chu phongtuk in dan tat nak kan pek na tia Burma Rangers shebu in Vanlawng tu Lieutenant AD ni achim ko khwa a khwami a hauman an umtilo I SAC Ralkap le piu so chilong an tangchang ko na in mi hang zor tu na chu an vakal lang mang cha a vaikhatnak rarin kan pek na tia achim chak shebu peng ni chwa le ko khwa le hanling khwa a ummi SAC Ralkap le piu so chi mi hang azor tu na chu hi nu zor ti loading in phone in rarin an rak pek chang na tia thai se avai khatnak rarin pek nak na chim chu an ngei lo cha a avai ni nak a phongtuk in dan tat na kan tuah na inhu an ngei lo a chun an ngei mi thil reveal te kan chu chang na lai tia Burma Rangers shebu in Vanlawng tu AD ni achim SAC Ralkap team mi khwa boi pani chawhlan pina a umlong a thil zuar anga tia twel chungmi pakhat ni achim SAC Ralkap ni shebu peng ni chwa le khwa asmi cha ong pau ole adang khote khochum in khwami na chu khopi a dum chuak mi hang zuar an set na lo I shebu siang lerun siang an mai in an tlai na tia thai ase nam sam ka daw nak a kumtling lo minong hlei thum tel in twel chungmi somthum le pali an tlaw Chanram kul chak le nam sam peng a alon cha December ni sari ni thok in SAC Ralkap le CNLA kar ka daw nak rak chok I kong ta khwami kumtling lo minong hlei thum tel in twel chungmi somthum le pali an tlaw tia twel chungmi na ni an chim kan thai tok a chun minong somthum le pali an tlaw tia kan thai petlai kho an city lo khoi ka khwaman an phan lai lo an phan a manlong khwapong an phan kho lai tia twel chungmi pakhat ni chun achim SAC Ralkap ni Vanlawng le Hliamngan in an ka tok cha a kongta khwami na chu ramlak a an zam I cheu kha chu rawhrial khem zong an phan tia thai ase in somruk song a umna kongta khwa chu milu zathum leng an umna khwa ase I SAC Ralkap ni in li an khangpina phungki siang ental in kongta khwa ning pi tluk in achim kau tia khwami na ni chun an chim kadaw nak rong a khwate khwanga in khwami thongkhat zasari leng chu nam sam peng zayachi khwa phungki siang in a thongkhat leng woman khwa a zali leng le pamphek khwa a thongkhat leng an tia bomchan tu na ni chun an chim chun SAC Ralkap le CNLA kar kadaw nak a SAC Ralkap somnga leng an thi I pakul leng tlai an tong tia thai ase December na lai ni chun a kadaw nak swimlam pani chung achuak I SAC Ralkap ni Hliamngan an ka ruang a human khwami pani an nun nak aliam pina pani ni hliam ma an pu tia mitmu tu kongta khwami pakhat ni achim nam sam peng a December ni sari in lai thum tiang kadaw nak a SAC Ralkap Vanlawng ni voisom nga na Velhnak klom lo bom athak I pong zanga arik mi bom lungruk zong athak tia thai ase Ramleng Thawngchimnak Phir pakwa angai mi nu van ha chu an fale he an chua sem nak khwa a damte in an phan Ngandam nak tling he nu van ha chu an fale phir pakwa na he an ram mali phan chang tia thai ase nu van ha ni phir pakwa an shin na I Morocco ram a thlai kwa chung zau khan tu na ni an zau khan na nu a an ramali a an Khirh balai chung phir shin tambek nuwa an si te thai ase pa an ngei hlan thong ni kulakhat me thla a an nu halima sisi chu chate in apoileu mi afale zau khan ding a Morocco ram a an chung Khar in an kal tia thai ase pa angai leo a afale chu an me tok I an nun dam ding a thinpha ngai si cha a chate in an zau khan yak na I lamtling te in an nongdam di cha a December na lai thum Zinglei a an chung Khar ning in an chua sem nak ram mali a an Khirh tia thai ase
Phir pakwa ngai tu abjel kader ebi ni kan fali chu pakwa an si chu chunga pa pangale nu pali an si wale nung dam te in ngai Khawhnak ding a swingun chowa in akan zau khan tu mali chawza chunga kanilom tuk tia longlom nak bia achim Siboi thiam sang nani phir pakwa ngai chu a foi mi thil a sishim shim lau tia an chim I maliram a phir pakwa na kong chu an chei phailin na tia thei asi Ramri a Tuluk le India Ralkap na Karah sik Velhnak a Chuak I a Hliammi an Tuluk le India Ramri a imu thiam lo nak a ruang a Tuluk Ralkap le India Ralkap Karah sik Velhnak a Chuak I Hliamma pumi an tia India Ralkap ni an feter khat song a atu bantuk in imu thiam lo nak a hi a voi khatnak asi Aluen cha thonghni kumkul leo a ramring hak Tuluk Ralkap le India Ralkap Karah sik Velhnak rak chuak I Ralkap kul le li an rak thi chunho a kapni in ramdai nak an rak ser tia thei asi Aluen cha zer a India ram ni chuak le a Tuluk Ralkap le India Ralkap Karah sik Velhnak a chuak tia Arunachal Pradesh ramkul India Ralkap nani an then Tu isik Velhnak a Tuluk Ralkap ni India Ralkap paruk an hliamna tia Roy Stars ni alangter isik Velhnak adai in Tuluk le India no ngai tu na kan itong I ramdai nak ser ding in chei khan na kan Tuah tia India Ralkap ni chun an langter Himalayas tlang he a pe mi Tuluk India ramri chu vale chung ramri hak tu vial te lak a tam bik an si Wati chan a chet tuk nak mun asi cha a ramri chan a har ngai nak mun zong asi chuka mun chu Tuluk le India ni an ichu mi asi cha a isik Velhnak rak chok ton tia thei asi chuka mun ramri hak tu Tuluk le India Ralkap na ni mai thal pua anga lo cha a ani sik vel chana an kutum le thingtan in ani tu I ani vel tia thei asi Tuzing kan Thawngchimnak chu hivial in kan ngol ri lai thazang akan pe tu nan di lak sunga lunglom nak tampi kan ngai kan YouTube channel The Chimpos TV official channel hi subscribe akan to pyak cheu ding in kin som na